ikhwekha which means abantu abatsha sibakhuphile bandleni. Uma singayibetha lemitho moyi ukuthi kukhona uhlobo labantu esingazofika kubo. Amen. Kodwa lanto ke ngoku abayilityane ingasiwa yile singayo namhlanje. Amen. Hallelujah. Ngoba uma kesangena emphethweni ozalwa abathandekayo ngo-1940 something simshiyile emphethweni. Ikhona abantu abathandekayo kodwa nehlanganisa abantu kule nto yile nto singayo namhlanje. Ngoba umthandazo ufaka hlabelelayo nongahlabeleliyo. Umthandazo ufaka onesi nongenalo. Umthandazo ufaka oshumayelayo nongashumayeli. Ukade senze sithethe ezulwini. Hallelujah. Amen. Ungasivalela zonke izinto kodwa ngeke usivalele emthandazweni. Ungasiniki yonke into kodwa umthandazo yiyona nto elifa lethu. Hallelujah. Hallelujah. Sifumanele ngoku andiyazi imposti umonde mamungene nje kancinci. Kodwa ndiyeva prophet uzoyivala egameni likaJesu 11. Ngoba kufuneka kuvuse ibandla elazanayo lomthandazo. Abantu abathandekayo baliva namhlanje ngoba kufuneka kuvuswe abantu abapheleneyo nale nto. Sizodonsa lokho umthandazo lunikezwanga kodwa simdonse. Sizoveza ama-intercessors phakathi kwebandla ngoba once ibandla langabi nawo ama-intercessor bazalwane kukhona izinto ezizongena kule bandla uma kungekho bandla bazalwane uma sizovusa imboni ezizoma zikuthiyela. Ngoba nengumiswe ngenawo umthandazo. Ngoba nabantu emkhathini banalo indumiso. Bathi besibaba ngayo siphekephi. Nabashumayelayo balazisi. Bathi besibaba ngayo siphekaphi madoda. Zivule zombili, ziyeke zintshule zombili, kodwa kunabantu asoyihlela le nto. Mthandazi. Andiyazi namhlanje manje yo. Yes, sir. Namase sihlangene. Yes, sir. Egameni likaJesu ngoba lemithandazo leyingohluko. Imithandazo leyo ngoba umthandazo uyafana. Nezikole ziyathandazelwa singabhakho bazukubona. Namanye amasela bathandazela babangabona. Ekamutela nabafulanayo bathandazela into bandimfumane. Yahlula imthandazo. Isipofulo egameni likaJesu. Asibuye office. Ekamutela kuhluka umthandazo. Nazi izibini siyahluka. Asiphone sibhodwelo. Hayi kule kingdom siphelele. Bekuba khona ngomthandazo lo wobumzalwane eziyisampiko. Wafakela nevuso umthandazo bazalwane nayo xa ephelele nomthandazo uyaphunjula la kumbula David. Lemithandazo fanele idala ngosi. Phakathi kwabo.
kodwa xa sibafaka emthandazweni kunemikhwa esukayo ngoba siphele ibandla elikhwebuleyo kuzono. Promote izono bazalwane, kodwa xa siphelisele ke umthandazo kunezinto engasoze zitshule kuwe noma zingakhatha ubuthaka, kodwa xa sifike kulo muntu uthandazayo kodwa umthandazo wokuzisa ukuthi kuyozifela kodwa umthandazo oluwangane uyahamba. Singabonela abantu babeshika ufumaniseka ukuba na umoya uNkulunkulu masingene kwimoya kulo sinesinto sisingene abasezibhedlela bathi sibe sisilwa ngomthandazo yini kwaseJesu sisilwa ngomthandazo ngoba ukulwa namazana kulwangazana xa uyikholwa heleke nale nto na sibe kwisizwe ke ngoba sibe kwilizwe loba sikhanyile ebandleni kube khona oyityisayo thina esemayikini because akakwazi ukhetha uwave sikuyo siphulo siphulo sibe ngabazalwane abavulileyo spiritual ngokumthandaza ulona umntu wangaphakathi ulona indlebe zabamoya kwazi ukuhlola umthandazo lo. Okwesibili umthandazo uyakwazi ukuhlola sekuthandazeka ahlola umuntu akumelela uThixo ngoba xa umelela umthandazo mandiyele umthandazo nawe umthandazo wedwa uziclense iveze uThixo ukabathengani xa uziveza uThixo akwazi uThixo ngubani uye so kumele senzinyawo sibe ibandla eliqheleneyo because xa unebandla eliqheleneyo ngeke ukwazi ukuzila ukudla ungaqhelanga uthandaza. Sabe sinake nileveke ngokuthi ibandla mandizila ukudla ube wena ungaqhelanga uthandaza because xa sinako ngokuthandaza because bese uhlukene ngokuthi xa sekuthiwa uzila ukudla ulala wena uselixesha lokulula. Because it's a good one days fasting and tell you to let them show our speed work is good again number one. Once a programs are condemned. Generation and I'm sure. Spiritual. Oh yeah. You
into sigolele mankosile libande ligwaluleke sindabeni ayinazi ukuba kuthixo because once wanqaba umthandazo ibanda lingena ezindabeni once kwancipha umthandazo ibanda lingena ukuthi ubana afuna nobani ubana kade sisemzimbeni mnye sengathi singabuyela bazane kumkhombe kanowa ngokumkhombe kanowa elibanda kwangilibanda bathandekayo izinto ezingene phakathi emkhombeni ingonyama yakwazi unyamezelana nesilo engahlali naso emkhombeni wayo ngoba asesinyamezelele ngoku umbikela luphandle isenza sibe lapha Pastor! Yathi ngonyama indala ukuba hey kodwa ngesikhathi sikanowa yabheka umongo wafaka yayi vegetarian ngesikhathi Yo! Ay! Amufa! Udala ngumuntu obalaka phakasemkhombeni manje yathithwa. Inyama yathina uhluli kulala abantu bayakwazi uhlala emkhombeni. Ngoba ayibani ngigcwele emthandazweni ngenqaba ukhuthela. Abaphakathi babambana ukuthi uba singahlwa simlamkhombe ngeke sifika apho siyakhona. Into engasiyenza masesihlala kulento sikuyo ukuze sinyamezelane noma nikwazi ukuhlala nabantu abayishe kodwa ngenqaba sisemkhombeni madoda kumele sibe yilento. Yasejamisana! Yena umthandazo. Lungiswa lungiswa ngoba umthandazo ulula bathandana ulungisa imikharetha ngoba singashumayela kodwa imikharetha yinto bezokhwalizana zikunani iziyena kanti lento yakhe yileni ngeyakhe abazalwane sinabanye abathandayi ubingasuka mbina mpulpikanyeni ngoba yasitaba lefini akulungise ufuze uKristu ufuze uKristu ufuze ngehamba ufuze sophakathi emsebenzini bantu abantu siyababona abakholwayo kodwa yeyi ihambo yabentu madoda ayifani nebesikhathani siyabazi ukuthetha kwalo muntu akufani nesibasi wenze njani ubokiwe asinyamezelane senjalo wena sasobenza imfuza kokukhona fuza ungathokoza fuza ungathokoza khona fuza ungathokoza lema sikakholwa alisekhona kodwa ningamthukumisi ngoba nakho ngiyaziwa nasekhaya ngiyaziwa nasekhaya ngiyeke injinane ngiyaziwa ndaziwa kuthatho bawo madoda ebathandeka kunezinto kumele zizimpokiwe imfuza iyawalimaza amakholwa imfuza sinabanye abanomoya onamathotholo bazimakhulu ayidini nangoso ukhona but umoya wokubhikukho sana kubika wena uyasabona but umoya wokubhikusekho asukubona uhlasimula wena uhlasimula
Singaphumi kusasa abathandekayo sesithandaze zanilile inyembezi kodwa xa sifika ngomso sisafana efiphi sisinabantu abatreyinwe emkhosini bayasuswa befamily afake bonke hayi ngoba ifamily bengayifuni kodwa kwakhiwa lento bakuyo ukuze abajongele nalo uthaba bakhumbule sifundisweni ekhembeni Subalika no visita kwakhe nabowabo because never kuya yazi bakasetyenzwa mama noma abaphoswa abakingi babo bengakhona kodwa xa esithi mina namhlanje ndiye enkonzweni athi ndifanele umfundisi ngeke ndihlale nehedeni apha kwam ngoba xa unohlala apha kwam wena izinto zibonakala engabathandeka ubhesithi ukuthi uyambona umfazi kamabani uyambona umyeni kamabani engakhona ufundeke ndibe nentozala phakathi why ngoba kusenyenziwe abantu bathuma abazali bayedeni baba sekhona sekunakazweni bazali saba udelele fasini basatalanga ngeke singene sokuna kusikudla uholile Please call it Tata. Please call. haleluya sekuna kusikudla uholile yakulisa wena vele uwe nazi ndizwa idlala ikeyboard egameni kaJesu bandidlala ikeyboard ndimnandi izidlala ikeyboard egameni kaJesu ndingayazi ntoba bakhona abantu abanoshumayo andidlala ukuthi ke imessage yokulungisa nje bani ukuze iqonde ukuzifana ethu sibambe Sizovusela nje ukuthi umkhosi wasezweni uwoyiswa inhliziyo ezingaphasi ziqaphele ngikho lihlangene ibandla lakhesu namhlanje kodwa bebandla bani athi eyasekhalito ingafiliko ngibakhuleka kahle ngokuhambe wahamba yonke masike kushila kakhulu nansi ngandinangani nalo usheke endlini ngoba ngosile ushekile endlini akamazange utata ukujana sibona by the time ukuya lo ukuthi le noma ihlali nayo utata kodwa ifundanga ngoba lithi lo ukuthi ke kuyayo enzelwe yonke into yonke ebuye kulahlekeni enzelwe yonke into lo ahlala naye kuqale kuvuka inzondo umzonda njalo kuyani umzonda ebuya sebisiposa ibethe efileyo ubabetha njani abafiki sinabazalwane abaphuma ebukhoneni ngenxa yoba wabagolola likhaya abakhona kathi ngokuvala izandla bekhona abadingwayo phandle
Abeka bengcwelekile ukuthi umuntu isibadlile. Ngoba sithi uthatha yaqala nothi ngisho. Yaqala nothi bathandekayo. But every Sunday we intercession bathandekayo masithandaze isongs masingene but asingena. Wena uthanda singene. But kakuhle ukungena kanjani nabange but wenzani television. But umthandazo every Sunday. Mabakho, babakho. But uvela wena xa wena. Ayibona. Soda. Namhlanje ngithi, sifaka la message ukuphuma kwiya kabili. Ayingalele uphumile kabili kuba yabantu ndiphi. Abasaphuma bakangeli lokuphilisana. Sibandibakelo lungizumzima kanjalo. Saphuma abazalwane hayi saphuma bakangeli lokubona ngcono. Silibanda loba kwakhe umzimba kaKristu. Usengcolile bezokuthi uyalikawe yona ingcono njengoba besebengeke. Isofika kwendiyapha ezulwini base bafika ezulwini. Kune-reception yestate kubinzima. Ngoba ku-8 izitabo zonke zikhona. Usungene kathatha. Futhi bapha bangasekhaya bangakhangela beke. Uyahlala lo ongazange umfuna. Ngoba ungakubona ukukhona umuntu. Yebo ngiyathandazela. Siphuma lowo onezi lokuvangela njengoba la. Onezi lendumiso athi ndawuhlabele la. Uze kubuye uYesu. Oyi intercessor athi ngizomebephi. Ngeba Nkosi gcina lokubona. Vuso wakho umsebenzi liba abemanitsa amavesi inkosi lithethe ngawo bathi kukuku noma nihleli nje kunento masiyilungise khona lefuna siyilungise sinabathi siyavuma wawo wena wamitha abantu babahlanga abantwana usenethandiso Babibanda nakufuna ithela hlaza yosiba kanti wona lande into ezokufundisa uba kuhanjwa kanje. Kanti wona ngizokukhuthaza nawe ungekayi. Ngizokungabisaya ngoba nulaniweyo uzoveza into yoba akuphilwa amadoda. Sinemandla elinokukholwa kuThomas ngoba sinabo kangaka abalandiweyo ukuze bathi nanga amanxeba. Sizona nabathi yebazalwane andiyazi bona bangalendisalani. Sizona nabathi ndihlukunyezwa ndahlulwa ngumfundisi bathi uKristu akatsho. Nafunwa nasizoveza into uhambo lube ngizoshukumela phezu kwabangcwelekile namhlanje ukuthi uhambo madoda uzaqhubeka abuyele khona usekhona umnyango ovulile
Oh, masishumayele lento ndiyeva umuntu uzongcinela. Bese ngiyabeka kakhulu ngiyama intercessors angikhokhele komoya. Uba lento sikuyo na ingaphuma vishiya konke na. Badali bashathani brasha. Ngala ma intercessors kodwa kukhona siyakho. Kodwa sobalanda mathola ayiko kathiko. Bathi uhambo labo kukhona babethele khona. Babethele bayethemba nendobana sonke. Uyabuya mathola. Asifuni timela bekhaya la. Njalo le Bible lona ke. Uzayo Noma ngiyalela nje izinto angikhobuzo kodwa ngizokukhangela into yoba uxatyisiwe ngabasezulwini. Ulabrasanthabi baba basai. Yendelebrasanthabi baba basai. Sizovusa intlola phakathi kwebandla. uYesu ke waprofetha into yoba ndizovuka emveni kweentsuku ezintathu wafanyana. Wathi ufa kwakhe abanye abayikhona into uYesu uzovuka. Wathi ke ngwayo la madoda ndiqhubeka ngobone wodwa uba sizoba sathini sashiyeka sintetha. Ndizobethanda kanti kukhona abantu bambile izwi lakhe oMariya. Siwabona amandla ophe ngekhaya uYesu asengcwabeni. Lithi iBhayibhile walekile wangcwaba wamnika abalinda abazolithatha. Ngalaphisha thanda brasathalina babasai. Sibona indlela enza ngayo ukuthi kade selengcwabeni. Bahlala madoda balilinde ingcwaba. Abenza umsebenzi wamandla bathe ngqondweni yabo uthamza uvuka. Ngoba lingakhona ilinye ligatho kodwa uthe uzavuka. Sizovusa ama-intercessors madoda azomkhona uThixo uthe wena. Lokilike siwalibona lona uphakathi engcwabeni. Bathi into yethu kukulinda ngapha kwakingwa. Phela bathi siyalibona ingcwaba likhona. Eliligadiwe ingcwaba bathi message yakho ayitshintanga. Zovuka. Wasungazana ngathi umntakwethu ulethe entabeni nje idudeleyo madoda. Kodwa basekhona nenhliziyo yakhe. Ulethe entabeni ingajongelanga ndawo. Kodwa khona nenhliziyo yakhe. Abazomlinda madoda. Batotshilo ethembisileyo. Lingasiphele ngengasishiya. Sizohlala esiqinisweni salento. Ngeke sikhangele amanye amandla. Inamandla yodwa. Sihamba nayo. Sihlala nayo. Sihamba nayo. Sihlala nayo. Nawuvuka. Nkosi yasezulwini inapapayitha shaya. Endelikashata ibabababasa. Azovuka madoda amahlumelo. Kulethe intombi ithelelekile. Azovuka amahlumelo. Azohamba nezwi lakhe. Ahambe nomlilo. Siyakubaleka. Yamubonile sezoyithatha. Sezoyithatha. Uzokuhlobo labantu. Ukuba siyabaza abantu eselapha kodwa yeke sixakiwe ngabo. Nami usibam. Uyana bese imfesini. Ukukholwa kuThixo emveni kokuzikhokela isidothu ngayinasiwe. Hallelujah. Amangqina kaJehova. Ngedothu nekhokhelayo ngayinasiwe besinayo. Now, I don't know what you're going to buy, but I have done that. If we are talking about the Bible, but very the other Bible today, great Lucifer. That's all over what I want.
azimfazi lakulo zoveza ama-intercessors azobili Alright. phakathi endlobeni uthi kodwa asiwakanamandla kodwa ibhayibhile bathe behleli kunjalo vele ngesakuke behlise ngalindelekanga izibhamu zikho xa yehlalwa lento akhakhazele nezibhamu ngoba xa umuntu ohlele emthandazweni uyamazi kuye uyakwazi nosi-analyze istorm sesithi uthi lo muntu uyayo bathi ingelo siyavela bhaka kubo yathi hayi ngiyanazi ngefuna uyesu uyipi makasifunde kuleka kusi I think we're 10 minutes. Luka chapter 18. Yeah. Verse number 1. Yeah. Umzekeliso ngomhlolokazi nomgwebi ongena bulungisa. Yeah. Verse 1. uYesu wabenzela umzekeliso ukubakhuthaza. Yeah, ithi wabenzela umzekeliso ukwenza njani? Ukubakhuthaza. Sithanqanje wena konke amavisi wakhe. Then apha ukukhuthaza nothi ndiyayibona le kudala ndithanda zikwenzile. Wayiqonda uYesu abazundinga kanthetha ngelanguage yasekhaya. Mandibuyele ngomzekelo so that bazobuya. Bakhuthaza. Uthini ke ngoku? uYesu wabenzela umzekeliso ukubakhuthaza. Ukubakhuthaza. Ukuba bahlale bethandaza bengatyhafi. Ukuba benze njani bazalwane? Uthandaza njani kodwa efemelini yakho kuyafika. Kodwa uYesu uthi wabakhuthaza abahlali. Kanjani sifika kuJuni ngokudala ufaka isimo ashwa. uYesu ubanikeza umyalezo uba mabenze njani? Wena unazinto othi xa uzibeka kuThixo umkhala kuThixo and xa unokubhala unikeze 2 minutes ukubhala izinto omkhalele ngazo uThixo noba ngubani ngabani ngazo zininzi phakathi kwezo zinto zinjalo kodwa banikeze umzekelo woba mabahlale kule nto. Ndizokhuthaza abantu ukuthi asisuke emthandazweni. Wenzile ngenzanga kodwa sisuke kule nto. Noma sibethwa kangakanani ngento yethu ingathi ayibonwa kodwa sisuke kule nto. Funda. Verse number 2. Yeah. Wathi kwidolophu ethile. Yeah. Kwakukho umgwebi owayengamoya kuThixo. Yeah, engahloneli. Ke kuloo dolophu kwakukho umhlolokazi uthile. Ubemane esiza kuye athi. Yeah. Ndikhulule kummangaleli wami. Kwamane siza umhlolokazi ndikhulule kummangaleli wami. Kwaba mzuzu engavumi. Abamzuzu ethe engavumi. Wena ufake isivo ngene fasting namhlanje waqashwa khona. Wayeka wena. Uthandaza namhlanje wena wathi uThixo wenzile akenza. Uye wenza. Uhambe waya wena wafaka isivo wabizwa waya kwi-interview zembeleko wathi kwathiwa sele kuthiwa uzonqasha uqala lini ungaxeleli. Nabantu kumarethanabo ukuthi abangeni ushiye uthandaza kanjani. Ubenjani ke ukuthi yena nomama wathi senza lonto waqhubeka. Kwaba mzuzu engavumi. Wabeka akaphendula uzokutshela ukuthi ezinye izinto uthi bangaphendulanga ngazo ukhaleza wathi wena. Yeah. Kodwa kwamva waqiqa esithi. Yeah. Nakuba ndingamoyi kuThixo ndingahloneli namntu. Ezinye izinto
izinto abazalwane zifuna uba sibe ngabazalwane abanesineke. Ngoba nathi zonke ezinye izinto uyabantu ukuthi yindoda engaboyikuthi but woyiswe ukuba lo muntu uyaqhubeka ethetha lelinye. Akathi waqhubeka ethetha lelinye. Noko ngenxa yokuba lo mhlolokazi endikhathaza. Kodwa kindoda yabazalwane nonke zonke indawo esifaka kuzo zilula yomsebenzi. Nonke zonke indawo esifaka kuzo ngibabathenga abanye kubabantu abantu ingono ezithile. So ufaka wena uthi bawa bathi uyakunceda ukuqhubeka njani, uyaqhubeka ngesimo esinjalo nomzimba. Kunabantu abathintele kwi-level yokuba uThixo lokuphila kakuhle uThixo ngenxa balenzani nje bangakazi. Is that chapter 12? That's fine. What is chapter number? Verse number 5. Yeah. Wazake uPetros wagcinwa entolongweni apho. Yeah. Kodwa amaKristu wona azingisa ukumthandazela kuThixo logama avalelweyo. Ibandla xa kungekho abantu abathandaza ngawo ukubona ngoba siyahlaselwa nathi kodwa ekuhlaseleni kwethu ibandla lenzayo ibandla elingathandaziyo limlinda xa ingathi uyawa okuzazithini. Hayi ngathi kunezinto ezinye engathi ziyambetha kuthiwe sasiyiqondile kodwa sifumana nendoda ibanjiwe kodwa ibandla umsebenzi wayo naye uthi phela ngebandla iphelele umthandazo. Siyambona uba umpostile, siyambona lotata kodwa umsebenzi wethu ukuya kuThixo ngebandla. Sisinangani nabantu ibandla elingathandaziyo nezinto ezingene ebandleni. Njengokuthilelwa kangaka nguThixo wathula nani. Wathula nani. Ngoba nabo siyabanaba abahambe bekhola bebinkolo yokhangela amagwirha ecaweni. Haleluya. Kodwa nosivusa ihlobo labantu elithi ngiyibonile into lithixo ifana nakho lingakuniseli ngebele phasi. Emakhandela nto yakwazi zinabeni siyababona ethixo mandi ifana nakho lingahlaseli. Thixo mandi ifana nakho lingahlaseli. Haleluya. Walela amaprofeti into ezentlizwe kuba sinamakhono ndizibonile imessage enkathi yamshiya ngiyatobela nemessage wenzana enza sisono sebona ngoba lento ndithetha ihlaseleka ibandla lemedepi inkaphai sathani bababalasa siyabona zinto ziyenzeka ziyabika uhle kodwa ibandla liphela umnikazi wasathani babasaya sathani bababasa siyeke ngomuntu umfundisi noma umfundisi ababevana kodwa ibandla
siyabanyusa ingathini ababingelela ba bengikhulathile singathini siyabona mama ufundisa abafuni bakha kodwa singathini Kodwa ngenxa yento oyithokalisiwe abathembi
ayithathe yonke ingxaki yakhe athi umfundisi ngoba le nto yathi iyadlula kwi-agent yokumbonakala kodwa madoda sithwale uthixo sihambe naye ngesathani bababasa sibethe phili ngani ibandla lenza njani nawe uluthi awunikezanga mthandazi ibandla lenza njani ngazi mhlawumbe lapha ayikubonakala nasendiyathi awuzolungisa ngiyabazana abaprofeta too much maka usitole isiprofeta sinaso sangwethu Oshlon, hayi asinaso sangwethu but lolo ngengabe ngomfundo ubani ngoba benza into abangabonakala bebandlele nje thina sazi abantu abazongena ngebandla bewubonile umhlola kodwa bangali kuba aye kuthixo ngomhlola webandla ngifunda yadonisa ndiye kodwa amaKristu wona azingisa ukumthandazela kuThixo logama avalelweyo. Wazake uPetrose wagcinwa entolongweni apho ke amaKristu wona azingisa ukumthandazela kuThixo wabenzile ngenzanga kuphela akuyekwa nobenzile ngenzanga kodwa akuyekwa noma msebenzela nabo babengekho ijolo lisitsha kodwa wathetha sebenze kwani ngabathandekayo kubuya kuThixo ngezinto ezingafuneki kwibandla lento sinabantwana abatholayo bandizeleni sinawo ama-intercessors ayibonileyo umhlona bathawayange kuThixo wazake uPetrose wagcina entolongweni apho kodwa amaKristu wona azingisa ukumthandazela kuThixo logama avalelweyo sometimes-ke sikhuphe umsindo wethu kuni sikhuphe sikhuphe kangafuna ukulayeka but ayithi bantwana muyeka le mali kusuke dumise neledathula akuthi silu babethanile
kwamalindi amabili phakathi uphathi emothelelwe kuwo ngamatyathana ekuthelelwe kuwo ngamatyathana kukhona abagadi abalindisango lentolongo ebanjiwe ekhunxini ngobusuku obuphamgamhla awayeza kusiwa ngawo ematyaleni kuHerode yebo ngaphaxa kwabonakala isithunywa senkosi ayibandla lingathandazi kodwa nansi imiphumela yebandla ethandaza kwenzeka ntoni ngaphaxa kwabonakala isithunywa senkosi phakathi bekhona abagadi leyethele ekuthiwe kwathi ibandla ethandaza kwenzekani ngaphaxa kwabonakala isithunywa senkosi asiyekani noma le ndoda ukothiwa madoda kwathi ibandla ngapha kwabonakala isithunywa phakathi kwabonakala isithunywa senkosi siphume apha kubhini ibandla liyathandaza indoda phakathi ethe kodwa ngebhalo wavela uthini amadoda masekusibandla libangena amadoda bethwele ngephukho bavuke bephilile ngoba ibandleni liphelele nomthandazo babangena amadoda belimele kodwa balibona ibandla lilikhaya babangena bephethe izibhamu madoda bethi bazophethe izibandla bathi kweyasezulwini shekhaniphasaka nababababashaya angenathi hey andazi libanjwe yini ngoba into bengiyizele ukuzonihlasela ibandla kodwa ufika likhombisana sangani mandelebebeshatha ingene ithembe lweshiba madoda ithi ngizawuphika lo mbele kodwa silibone liliphembe lisiza phambili lingangazi ngelwini kodwa into bengiyithuliwe angenzanga kanibandla elithandazayo linebhephiwe nansi liphumela ibandla elithandazayo ngaphaxa kwabonakala isithunywa senkosi simihunxe apho egumbini lentolongo kwatsho kwesabini kubukhanya phakathi ejele phakathi ejele bavele kwavela ukukhala Jesus ejele bavela ukukhala shendeli makhosi alamakasa kalibababasa phakathi ejele bavela ukukhala ngizothi ubona wona kumnyama kodwa khona ukukhanya kubabekezela ngizothi ubona wona ushiye muntu kodwa njalo khona ukukhanya kubabekezela samshukumisa uPetros samvusa sisithi khawuleza vuka ukuba nje sitsho andixibilili amatyathanga ezandleni sakuba sathi bhinqa ngiyakholiswa mina mntwana ibandla kaselithandaza ngiyakholiswa kube suku ukubhinqa ngilepheshakani bababasa uvuka amadoda anthandaza sezulwini abantu abafana thabuluye ukuthi bhinqa kuhlalwa kanje ngabe isimo sinje kodwa khobani bandla impiyoni yeza kodwa phakamani Sekali bakhumbula amadoda emelita ayala mashathani bababasa phakathi emelita yebo umkhombo uqhelekile kodwa izulu lithandiza wena madoda engakomphefumulo uphuma kasendifikile ngaphesheya nafika nelinye ubasa umlilo babanga ngelinye basinabuhlungu elesinenzeko bandala sezulwini sakuba sathi bhinqa unxele imbadada zakho wathi njalo ke uPetros Pagano waphinga kaphingana liyakholiswa shandana ngoba ngabubuso isakala kanjani sokuphakama uphinga amantele sathane babababasa unxiba amandla akho unxiba
Saza sapinda isithunywa sathi yambatha undilandele. Wasilandela ke uPetrose baphuma entolongweni. Nandifile angivusa ngithukile ngafunyanwa yabona wasuka nakwepozishini yakho ngenxa yezinto zakubethana zokubhinqa amandla emkhona izandla uvalana haleluya uyayibhinqa sezokwenza sizobusa umkhosi namhlanje phakathi sizosidelelekile phakathi yabhinqa sezokwenza Bafa intambo umthandazo impikaziwe uyabuya bayavuswa ngiyavuma nywele khona abadonsayo